Prenosinja me nga Abdullah ibn Amr ibn al-As hemvakeri, yek divo pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam puçla min, to jest to Resul alaihi salam, yek divo bratingape e ashabenge, hemolen lelate puçellen, kasoro imani, kasoro veruiba, mai but tumenge sviđinipe. Pa irinena u ashabija hemvakerena, mai but sviđini pe amengio imani taro melaikija. Pa irino Resul alaihi salam hem kavakerlenge asarte na sviđini pe tu mengu imani taro melaikija, a Allah ta neko gospodari taro sao alemija. Palo dova iraneno ashabijem vakerena mai but sviđini pe amengio imani taro pejgamberija. Pa Resul alaihi salam ka irini kodojem kavakeri asarte na sviđini pe tu mengu imani taro pejgamberija, kada olenge objava taro Allahi azza wa jelle avela. Palo dvojri neno ashabijem kava keren mai bud sviđini pe amenge amaro imani. Pa kairino Resul alaihi salam kava keri asarte na sviđini pe tu menge tumaro imani ame siyum tumencar, ame siyum maškar tumende. Pa palo do Resul alaihi salam kava keri mange mai bud sviđini pe o imani o veruiba taro kola sokaven palimande, hem sokara keno Kur'ani kolistija, hem anoleste ka veruinen. Subhanallah, pa isili pošuši pohvala. Tuke mange hem sao kolenge kola vile palo pejgamberi alaihi salatu wassalam, taro akava Resule se te sviđini pe amaro imani. O Resul alaihi salam pravalen pohvalija, lufdija, akava imani samo sebepi yek buti, a odvaj tano pravalen samo sebepi o jeqin, samo sebepi o ubeđenje kola kalamanuša kao veljen. Doneso Allah azza wa jelle prvo sifati ili svojstvo kada kolea opisini e mu'minen. Prvo Allah azza wa jelle kavakeri ki suratul Beqara odma ki početka Elif la mim zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Elif la mim vakiro Allah azza wa jelle akvaitano kitabi ano kova nane nisavi sumnja, nisavi šubha, hemojtani uputa hidayeti, baš okola sojtane bogobojazna, baš okola kola taro Allah azza wa jelle darana. Pa nastavino Allah azza wa jelle odmah opišini delajek opis taro mu'minja, delen sifati الذين يؤمنون بالغيب. A okola kola čvrsto veruinena ano gaib, ano nevidljivo, ano dova so olana dikleniti ka diken. Kate Susu Resul salam lufdija amaro imani. Baš se pe akava. A kale sifatea opišinja meno Allah azza wa jelle. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Hemo kola ano gaibi, ano nevidljivo ka veruinen. Pa prava musliman diklan li tu e pejgamberi alaihi salam. Na diklan ama veruinea. Diklan li tu sar e objava huleva. Hem sijanlio te prisutno kada je objava i pejgambere alaihi salam hulingja. Na sijan ama tu kodova veruinea. Diklan li o dženneti hem o džehennemi. Na diklan ama veruinea. Diklan li o kabursko užiniba. Na diklan ama veruinea. Diklan li o kabursko azabije patnjano kaburi. Na diklan ama veruinea. Diklan li sar o Allahi civdin keri emuleman uşen. Na diklan ama veruinea. Na diklan ama veruinea. Hem odoleso peygamberi alaihi selam falini lufdil. Hem pomini, hem lese tiro imani sviđini pe. Vakeri Ibnul Qayyim o imani, o veruiba taro insani tano, o kalbi taro islami. Razuminen šukara kla lafija. O imani taro manuš tano,
o srce taro islami, o jeqin, o ubeđenje, tano o srce e imanesu. Hem svako delo ameli, hem o džandipa, ko ana barjarkeru imani, tano slabo džandipa, așa te va chera, hem hovavno džandipa. Pazinen šukar. Svako ameli buti, hem džandipa, ko ana barjarkeri tiro imani, džan kaj tano slabo, a hem hovavno. Svako imani kova na podstaknini, ko delija, amelija, ki buti, ko se vapja te kerenpe, savko imani tano slabo. Dole se mava ker kaj tano tiro kalbi čisto, mava ker kaj tano tiro iman, tiro kalbi perdo imani, mava ker odova se o imani na neagihar. O imani na nezoralo ako amelija delija prava musliman načivela tu te kere. Pazinen, paleva kera, džado manušte prvo imani tano zoralo, a na izvršine od vas o Allahi azza wa jalla lese naredinja, hem na durjova taro od vas o lese o Allahi azza wa jalla zabraninja. Se svako je imani, kova na podstaknini te keren pešukar amelija delija, se vapija, svako je imani, zapamtinen, koja na podstaknine manušete kldini panč vakti namazi, svako imani, koja na podstaknini emanušeka je vivil te postil, celo masek Ramabani, svako imani, koja na podstaknine manušeka jedrom ano berš, valani taro piro maliti, kaljeno zekati te ulavi, svako imani, kova na podstaknine manuše jedrom, ano lesoro hayati, ano lesoro džibdipa, ano lesoro životo, te i kali nesave negde koro €5.000, emo hađi te kerel, svako je kimani, kova je manuše na podstaknini, to veu poslušno, eroditelenge, svako je kimani, koja je manuše na podstakninle, ti kerio familijarna rodbinska veze, svako je kimani koja na podstaknine manuše, te mirini pe manušen car kasaja pago, svako je kimani koja na podstaknine manuše, te u prostini pire pralenge muslimanenge, od ova imani tano hovavno, od ova imani tano neispravno, savko imani tano neispravno, hem hovavno. Odole se sebe pikaj ov tut na podstaknini koja kala amelija delija. Hem džaba tu korkori tut te ubedine, kaj si tu čisto kalbijem zoralo imani. A ako dva imani načivena tut, a kala pomime amelija delija, ki praksa te ane, hem tu alen te kere. Pučo sino pegamberi, alaihi salatu wassalam, taro mai lačo, mai šukar, mai šužo imani, taro mai vredno veru iba, pala kerja, mai šukar imani tano kova imani ano kova na neni hari šubha. Najšužo mai vredno imani tano imani ano kova na neni hari sumnja, te veruine, te pača, hem to vel tut jeqin kodova, ubeđenje to vel tut. To je ubedimo kodova, ana te sumnjine. Hem pazinen, kad ko vel tut jeqin, ubeđenje, jeqinea, a vela pravalen hem edar. Odole se vakera, svako je hovavi okova, kova vakeri darava taro Allahi, ana kerelo dova su Allahi lese naredingja. So manušket kovelle jeqin, ubeđenje, kovelle hem dar taro Allahi. Ket kovelle dar, kao ovelle taro dola manuša so ka keren, odova su Allahi lese naredija, hem ka durio, taro dova su lese Allahi zabranija. Hem svako je hovavi, kova penela kaj darala taro Allahi, ana duriola. A hem na durilo, a hem na mangeva te ačavite mukel, od ova se zabranimo kerdo. Nole se pravalen, svako je kamenda borđi sijam, te preispitina amaro imani, hem amaro jeqini, amaro ubeđenje.
Siam li svesna kojtana maru gospodari, hem siam li svesna so ova menge naredingja, hem dali siam svesna so se uopšto Allahi insa neki dunja ole stvorija. Po manuš morate prispitini piro imani. Celo hayati insane soro po krugo vrtini pe. Hem buti bitno insane soro imani samo kao vel. Men uvek vakera na ne bitno amaro početko, nego i tamo bitno amaro kraju. Sarki dunja ka završina. Hemaj bitno su insani valente razumini, kaj na ne uspeh niti dunja niko ahireti, bizo imani, a dva imani lesoro morate pratini o jetin, ubeđenje. To vel ubedimo kodova. Na ne manuše se samo komujte vakeri, ano kalbi nešto ja verto setini. Sjamenek slučka prenosini pekaj ko vakti talo Musa alaihi selam, ko narodo sine penđarde duj manuša. Jek manuš sine penđardo sar pobožnjako, manuš koja kerelala čedelija, manuš koja pomožini, manuš koja sine non stop ku ibadeti. Penđardo sine ajarano gavu. Odujto sine penđardo koja ver način. Sine penđardo sar haramđija, nepokorno Allahese, kerela günahija. Abo Allah azza wa jalla odredinja kala duj manuša, ano dva narodo, te na kene dunja. Palo so Allah duj na kle dunja, e Musa alaihi selam ko suno avela, kao koja su sine ibadetlija, pobožnjako, lačo insani, penđardo ko narodo, kaj lesoro tan, lesoro kraja i tano, ani jag. Allah i tarakjame. Doko kova dujto, so na sine pokorno Allahe se, kova poput sine tepena kirig, ki strana taro haramija gjunahija, o Musa alaihi selam ko suno di kraka i tano oftaro džennetlije. Pa uvela čudno akva je Musa se, hemela peo Musa ka džal kolengere kerutnen. Majanglav džalo Musa ki hanuma, ki familija taro kova pobožnjako su sine. Penđardo, kaj kerela ibadeti, šukar insani. Alo Musa, margea kudar i klili familija im pučela tumaro ko gazda, koja je dunja nakla, sineleli da je bila čo tabijati, sineleli da je tabijati di so bez veze lafite kerel. Jer ne naklan dva sad penđardoja menge, ov sine non stop ku ibadeti. Amen nestar da je plošno buti, niti di kram, niti šujav. Irino Musa alaihi selam, ola harisar uporno. Pa de tu men godi, te na sinele da je tabijati nešto lafite kerel. Dal pe godi hanuma buna oja sinele nešto je lafi, čudno te vakeri, uvek kan glavli ka sovel bi vakeri lafija, blago amenge. Ako sa kalaso Musa vakeri čačipa. Blago amenge te sine čačipea kalao Musa so vakeri, uspinjam. Sinele sumnja. Na ineli ubeđenje, na ineli jeqin. Ko momente Musa se sine odma jasno. Palo do Musa džala i familija tarokua djunahčari tarokua aramđija. Isto pučiba. Sinele li da je šukar tabijati, da je buti, tumaro kerutno koja je dunja nakla. On saramen de penđardo, amena diklamne nikad nešto šukari pa te kerel. Uglavnom, haramija, gunahija. Irino Musa pundel tu men godite, na inene nešto te kerel, lafi nešto. Oja, hinele tabijati, svako je krate vakeri, hamdi Allahese so amenge Musa bičalja e čačipa. Znači ovo, hinele ubeđenje, hinele imani, hinele jeqin kodova. Doko prvo na ine odova. Ne se buti bitno, emanuše soro imani te pratino jeqin, ubeđenje. A od ovo ubeđenje, tu je anelahem so, dar. A o manušket ko velle dar pozitivno, dar koja kad šivelle te sikirini pe kađal kod dženeti ili na, tamam? Ovka trudini pa Allah sere naredbe te izvršini,
ataro Allahe se rezabrane te našel kobortan u kaderi. Ne se pravaljen buti bitno insani, te obnovinem, te prispitini, piroimani, a balon late di kel kobori tam ubedimo. Sjan ubedimo ka Allahi tiro gospodari. Ket ko ubedimo ka Allahi tiro gospodari, onda ka irinetu tle se iskreno. Tar sva kjeri islamsko alimjem pela, ket bi amare kalbi oven perde ubeđenje jeqin, amare kalbi biletinin prema lo dženneti. Ali žudnja tek fuim ko dženneti, a ka teka takmičinen pe maškar peste ko pobute šukar amelija delija, ka keren hem ko popokorno Allahe se kao. Okramul Allah azza jalla prostina men je to putina men te zorar keri amen. Allah azza jalla te barala maro iman. Te barakeri te zorar keri amaro yaqina maro ubeđenje.